انجمن نیشتیمانیا کرد لی سوریه بایکوت کرنا خو ji hilbijartinên Perlemana Sûriyê ya ku biryara di sêzdehê mehê de bên li darxistin radikîne û bang li hemû welatiyên Kurd û Ereb û hemû pêkhatiyên Sûriyê dike ku di wan hilbijartinan de bejdar nebin û baykot bikin. Emîndariya giştî ya Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê sebaret vê yekê daxuyaniyek belav kir û tê de ragihand ku di dema ku hemû miletê Sûriyê çaveriya danûstandinên Cinêfê dikin û hêvî dikin ku di encama wan danûstandinan de çareseriyeke siyasî ji krîza Sûrî re were peyda kirin. Di heman demê de rejîma Esed ya diktator û bi pêngaveke istivzazî sêzdehê Nîsanê destnîşan dike ji bo darxistina hilbijartinên perlemanî di dema ku bêhtirî ji nîvê miletê Sûrî koçber û derbeder e û bêhtirî ji nîvê xaka Sûrî dervî destelata rejîmê ye. Enekesê herûha duê daxuyaniyê de dibêje ku israra rejîmê li ser li darxistina hilbijartinan rûbirûbûneke eşkere ye ji îradeya civaka navdewletî û hewleke ji bo astankirina destpêkirina gereke nû ji danûstandinên Cinêfê ta got hikûmeteke veguhêz li gorî belgeya Cinêf yek neyê avakirin. Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê di dawiya wê daxuyaniyê de baykotkirina xwe ji hilbijartinên Perlemana Sûriyê ragihand û ji hemû welatiyên Kurd û Ereb û hemû pêkhatiyên Sûriyê xwestin ku wan hilbijartinan baykot bikin. Her divê derbarê de endamekî xwecehiya dêrikê ya Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ji arkêre ragihand ku ew ê bejdariyê di wan hilbijartinan de nekin ji ber ku ew hilbijartin nerewayî ne. الوسطى ما زال يعول أن بيدن أف هالبجارتنيها نروانا جبر أف رجيمها لا زال يعني قائم لسر كشتني سر دماري سر خراكيني وملاطي سوري زيدي نيفي كوش بهاتي كوش بركن جبلاطي خدا كتي شد جدربو شو مال أف هالبجارتنيها نامه جدا دست نشان كرن إنه أف نظام نجادة نأمادة جبو جنيفاسية ويا يتجي استفزاز جيش مجتمعي دولي را جبو أف کاری هنچی سری کاری جنیواسی. وق دیسا وق انجمن اجتماعی کردی ام تکس دکن انه ام نام بجدارن تیدا و ام مقاطعه بگن تصویتا و ترشیح. بردفکه دسته بلند یا دانستاندن اپوزیسیون سوریه سالم المثل جالی خود د داخویانیه که در راگهاند که هلبجارتنین پرلمانی رژیم اسد ین کو بریاره د 13 نیسان د بین انجام دان شانوی که جالی رژیم اسد ده. دزانین که رژیم اسد بریار دایه کدروژا 13 نیسانی ده هلبجارتنین پرلمان سوری لی 15 نافچهین سوریه بین لدارخستن که بریاره بینگهین هلبجارتنین پرلمانیین پارێزگەها رقایه و دیر ازوره لباجار حسکه و قامشلو بن. نالین حسن آرک